amazulu bengeke kwenzeke lutho la sibonga amadoda amazulu la eMpumalanga sibonile ukuthi amadoda wekho namadoda afikile asukunye amadoda nabantu amadoda bashamazulu. Good. Sifesho futhi urosesibona naye shazungana ukuthi kampela into nena abanye beni bazoyithatha kancane abanye beni bazoyithatha lightly but lento leno isho ukukhulu zingane zakwethu ngane nje mazulu ninodwa if ukuthi makungamamashi uyaphuma kumamashini according to khona report ngayo kuzama ukuthi ushayele izandla ukwenza ukuthi le nkulumo wena wayibona ngathi ithi inkulumo nje just but le nkulumo le isho ukukhulu ngesizwe sakaZulu zingane zakwethu mokuthi umZulu ayi zishayela ihlombe iba nje nokuzigqaja ngawe ngoba ayi bafethu usecacela ukuthi izinto eziningi ziyoqalwa yini yebo nobody nozidinga ezinye enhlala ukuthi zinilekelele but izinto eziningi wasena sithi mawuzulu impela unejoka lokuthi kumele ulole something and lokho asikufake into ekhona nje egazini lethu ngoba sinzalo washava so zinganza kwethu izizwe nezizwe ziyanibonga amazulu le video nje is dedicated for amazulu uma kuthi uyizulu le video idedicated kuwena yebo abanye abantu baye banithathe nje ukuthi ni anifundile banithathe otherwise but deep down oningi kwalungiswa yini futhi okuningi kuyolungiswa yini mazulu so uma kuthi umzulu not looking down kwezinye inhlanga but sisho lonto ngoba isho ngisho abantu bamaXhosa amaswati so ingakho sithi nje mawuthi umZulu ibambe khona nisabambe kahle naba abantu bangqona. Siyabonga amazulu ngabashi amazulu bengeke kwenzeke lutho la sibonga amadoda amazulu la eMpumalanga sibonile ukuthi amadoda wekho namadoda afikile asukunye amadoda nabantu amadoda bashamazulu mazulu siyabonga